Kasngi ar pulai tarik benai basan arajar apsan kalong kasngi kaba kerpang ya kasnong thangrai barok kawai. Dai hakane kasngi kum kador bar snong kalayo bancit ya irangba snong bathemai da kabasuk klem dadon bayale pasya. Layo banjit ya iba lasbon paryong kum irangba snong bathemai batha kaju hi kapor layo ban pen kuburom ya irangba snong barim iba nak stalin paryong iba la syong thadno namar kajinglong temen jong i menjur angnut nanga bangan syemi dengan kor kumu menteri but hagili isni di por belada baro pro nasyat on so keren romanen ora daga snom kam menjur kuah yang ngabangan long menteri along bolak loy syemi dengan demka rem election karena dadon ke election nganon dengan senot telah menteresmi ngane bar kiwe syong atau daga jing kuit duse daga jing flang ke jing angnot ke jong nama dema pi pai ba di bayu i ya ke jing long jema ya ke jing la jema ya ke no kabadon ha din baladebjit ya iramba snong bathemai po ICDS hall layo ru ban penlong meeting pajba sabar na kapenta ban le burom ya i rangba snong barim khamtam hakane kapor ladon lang kilong kmi khna bat rangba hagi por brother baro Halai kene kapor kalam ka sni sa kanau sni karam wina ban klasho kun ki pai ba nong shnong ba kashnong gejini kabadan hapdeng gejini abuli ura hagin islam kabadab bara halai la yapat ya gada ka jinsok ka jin shongsok shongsai na pawashnong kaba min sa pendat hagapor albajaishanan belong kuno menteri hagin islam kita belajar baro komisioner nagri report nasnya benar kublai kerpang nabada manat menteri ini ubalawanwa ia ka Shongsain hapa kashnang gajungi namar daga jinglang menteri gajumu daga jingla gajumu wat hay bol berit raga basno tunar ba niyo iya ka Shongsain hapa gajungilam gajumu katayo raga bangat suwan ay kulay kapang namata kulay urang ba tuloy parti kung ipaiba jangan Kemudian sebelum menang, ia kena kejumlah kejumlah bantuanlah ia kena ke Shongsan Personal apa kejumlah kejumlah ke Menteri Internasional. Kenang bakbor kemusim ni lapan baik bagi dan alat penangkulan negara internasional. Nangklan mereka nakot yang berpendapatan kami dan air kecingkran hari ini bahkan keperluan kita menteri ini banyak talent warga. Kami kami hal por jong kene kasting jong kasing jontan na ayu kong yo play track rap udah pelak na kerja jemi kipak no semong yang kami wan ban syong ha kene ka thaka ne ka lumpung jong ne pro jong ka yin school asdes lembaga na lu try na sa da ka du
Wapi galat na kalam tadi lembar jimet buku itu. Aku boleh na kalam tadi belum menteri juga dek senang hangarai. Nado kan kapor menta kapor sibuk pro ukhwe bagi mesti. Kalau kapor kanta udah ai kali jeng kaptilan na kapor na pro menteri berkemai. Kami ini kapor ta. Kalau sebon na Bawan lagi senang berper, bawan nak tahan. Dah kerja sukria, nak dah senang ketau. Nak kita kerja ni kita tahu kesong san. Bersahaja betul, ni ayat sama. Bat ni pegang belum jauh. Last one pegang pun menteri bersamai. Senang, senang kesong. Kerpang yang menteri sama yang dakwai, yang nang putih ni kam jam, kalau menteri berjangkat, mulai ada di perundang penpah penjanai kam tam agak jangkat berjangkat tahu. Tetapi ini pun bukan dia kebetulan. kemudian sebelum sekolah balai yang menjadi pentukuran na benda menteri dalam dan juga na benda jangan ubah aplikasian ila ibit ila pencet dengan simpateng ia ganegakam menteri angge Islam. Bakat kulal kebanyakan macam fikir paita baai ganegak syamsuk syamsan kanya ini pateng pateng. Belai nunggu nang tahu usak hilang kemelan bagi kipai bak mo bagi yo egan ke sni ke barang ke ba pernai kum hagan ke po. Teko kadak ke ting snono na benda belai try kanan nunggu nang tahu tengah kadia we samla ban ai ke ting ku kondo na benda kene kam ke jani hagan ke po governmental. Nakati madukan pam, ban ay agating tulku kodo. Naman ta menteri, bat naman ta kan ikasini kaban nilaya pan pendataran itu. Agak mungkin asnawan ay kubleyo mengelam malah ay bertahan mengawan ay katugan ni jingkren katong. Kalau koi kebentar, hagapa ini yo ya kening ya sup ya san kuma ong hapeng kini kijing ya kendu jami ibengelio wan mat ha kini ki nem ki baldep ki por baldep baro Sharman jangka ni kijing yalang ha kini kesni ulo ong yang aban ai kato kini kijing kren kato kato Waktu masih orang apa kau ban, ay kading dua ay kau kedok nak kebantakan kesini. Ikalong kebantai nak kebantakan ini.